djevičanskom, znači nije ovo obično hrvatsko, već djevičansko iz Italije. To je malo bolje, jel? To je ovo malo kvalitetno, ja vam toplo preporučujem. A šta, jel ima razlike? Pa jas malo skuplje, ali za jetru je, da kažem. Znači, ko alkoholčanek sad, ovaj? Ko je alkoholčan? Da. Slobodno rekao. Neće neki problema. Malo da časpimo. Ja vidim, to je to djevičansko. Hoće neke djavce doći. Malo vodi. Malo vode. Šta vode? Jel iz časme? Ma iz časme. Jel Taj hlor. Hlor. Utiče na ukus. Ja. Prvu tur sam zaboravio ukusati. A ne, Što se kaže. može Ali to što kao. se kaže, ko je gladan? Daj mi slizao. Slajem se. Šta tu? Koliko sto sad ovaj, krčka? Pa Šta sad misliš? dok ne prokva. Dok ne Tako. Da. Tako radi. Ja sam ovaj recept uzio. Još od starih Rimljana su tamo djevčansko mulje. Pošto su oni prvi otkrili to djevčansko masno. Rimljanska kulinarka. Ja sad malo, pošto sam ovu zaboravio posoliti, malo ću ja tu nekretiti. Ova so isti ko rok. A. A, kako? Ja sam mislio da Gledaj sam kako ne može izgleda. isteći rak. Da približimo malo. Jel vidite to? Sad, dok se to krčka, mi ćemo ovdje. Znači, današnja preporuka za piće uz hranu Da. nije vino, nije Nema ništa. ništa alkoholno. Danas je uglavnom ljetna hrana na dijete, a ima ovdje špica neka. Znači, danas pravimo oranđadu sa listom. Znači, 2 kg naranđi, tu bude jedno 8 komada naranđi. Kako cijeli? Ali mora ti biti jako snažno. Jako snažno. Jel treba znači teretana pempnija? Pa, Ali... trebalo bi. Evo, obećavam da ću ja sljedeći put ići. Od sutra krećemo na teretanu. Negdje baš ovo. Pošto ja nisam išao u teretanu. Ali eto, vi ako jeste, poslužite da bar jednom bude korisno. Snaga. Dobro ti to cijeliš. Upario si čašu sa senara, jel to isto mora? A to je dizajn. To je dizajn. Malo se ovo ovako pogribi. Dragi, kako ta metode radi. Pošto ovo ne valja, mi imamo cjediljku, ali mi to ne radimo sa cjediljkom. Zdravije mnogo. Zato što je ovako prirodnik, jel? Nije Adam imao cjediljku. Sad je vrijeme za mjesto, prevrnemo. Što se kaže, od prevrtanja glava ne boli. Ne vidite to djevčansko ulje kako se to lijepo. Ja, to ću se vidjeti. Vidi se kvalitet, to je bijelo iz piletne. Ne kaže se džaba bijelo meso, znak daje. Svako jutro jedno jaje. To puno proteina, a vidiš protein kako izliječe. To da, preporučujem da to ulje passe papir. A kako vaš kulinarsko ime? Na ulici kako vas zovu kad kuvarate? John Venable. John Venable. Što tako? Ne znam, to sam ja još kad sam u vojsci bio vojni kuvar. Bio neki... Kažu da sam ličio na tog nekog Johna Bennemona. Kogod da je on. Ovo je najbolju tanku ovo prepatiti. Ma joj, jak igra zapravo. Znači od 3 naranđe. 2, 4... Ne, 1, 2... Znači ovo sad akumulira, ovo se ne baca.
kad se sve potroši, onda se može koristiti kao halucinogeno sredstvo. To ja sušim kad prodajem klinicima, on to puši. Šta klinici, sam da ste dovoljni. Sutra 1. maj, to ide ko hal. Sad ova da se akumulira. Ja idem da mježim. Vidi kako spora već rastu. Unutrašnjost naranđa. Opa, još jedno tu. Pravo bijelo, čisto naranđa. Iz ideje. Ovo je kako spati njihove. Spati se ovo. Šta još stavlja vaše kuhanje? Jel treba puno ljubav u vaš tako se vraća napraviti? Ja nemam ni ženu, ni djecu. Eto imam taj neki posao, nešto honorarno, čisto da preživim. Ali ja po cijeli dan ovako. Mene kičma boli, ali meni to nije teško. Meni nije teško. Evo vidite, sad se znaju od većine, zato sam i mršao ovako. Što se previše znaju na poslu. Ali to ja gledam kao profesionalne deformacije, ali gledajte. Programjer sjedi cijeli život, 40 godina, boli ga kičma. To je profesionalna deformacija. Tako da, meni je to sve srećno još malo da su što da času. Pa ja, to je Ja ovdje imamo neke oštrene ožine, tako? Može biti to tako. su oni cepserazi. Može 100% inox. Je to u Jugoslaviji se To su u proizvodilo? Jugoslaviji proizvodilo, to više nema. Možda na tim aukcijama. Ali to se ja nabavio još kad su u vojsci bili. Kuvar. Bitno je da poravnate, vidite kako ovdje ide. To poravnate i sad ovdje. Hop! Vidite kako to je jednostavno. Ali tu puno vježbanje, znači ništa ne može isprobati. Morate puno vježbanje, ako želite. Sad kad smo odsjekovali, sad ovo okrenimo, onda ovako. Da. To sad ne radi. To su godine iskustva. Ali sad ide druga tehnika. Druga tehnika je povuc pa sjeci. Prvo znači povuc, a ova tehnika je malo zahtjevna. Ali sve. Ali sve to. I receptorovi. Vidite kako ovaj nož, vidite kako to. Oštar jago ostaje. Sad ćemo sad imati. Ovako malo prepolovimo. Malo ovaj luk star, nije baš. Preporučujem vam da nabavite Novi. baš svježi, a po mogućnosti tek iščupanje svježi. Pošto se oni raspa i punje su daje još bolju aromu. A kakvi su njegovi, ovi? Kako tako, zdravstveni je? Znači zdrav. To je već priča koja se vijekovno priča. Luk je Ahilov peti luk za liče. Njega kad su sva lupeti, jesu to bila njegova slaba tačka, ali on je odmah luka namazao, znao je on gdje se treba luka namazati. On je odmah na peti luka i odmah nastavio dalje. To je sad nije to pogodno to, ali To je knjiga nam zapisao. mada, niko neće, jel počela je farmaceutska mafija i onda on kao nećemo luk. A u stvari Ahil svoj petu zaliječio lukom. Ispano mi je, ne? A to je, nećemo ni to. nije, to je malo prljavo Što? tamo. Znači. Vidite kako sad ovo ulje djevičansko po zeleni, zato što je bilo djevičansko, sad sam ga razdjevičio.
sad više nije djevčansko, sad je... Evo vidite, na primjer, ovo nikad ne bacate, jer ovo možete iskoristiti u svojim kućnim potrepštinama. Recimo, treba vam za djecu dolovke složi, nemate para, ne kupite ovako nešto. I onda fino tu složite dolovke, čak i bolje od ovoga, jer se lakše snaći, u ovome moraš ovako tražiti, a vidi ovdje, šta hoćeš da uzmeš? Kemijsku, evo kemijsku. Šta hoćeš, marker, evo marker. Znači, može se tu On stvarno napravo onda pilet, možete on koristiti, stvar pilet naprava, vidi. onda možete koristiti, pa nijete svoj laptop u plaži. Evo. I sad vi sedite i kucate, Ja vidi, spanje, pa odmah bolje. odmah. Ali evo ja ću to u ovom slučaju baciti. Probamo.